abusia for mo bi akwa baba so Jaman Scafe so na so Jaman TV so bomode na subscribe to channel no like video no ma me na share said be ya onua bi nso nsa be kan video ni bi ni nyina timi e de abom. Yes, and Friday na say Friday say the TC na nim say ejade akire papa. Yes, na no so nyame ye adom Fortune Thursday no inya bi ediye. Yes, Fortune Thursday no nyame ye adom pa wasi behwe inya 10-21 no from your best 3 no. Yes, 21. Yes, and a best 5 10-21. Long pen 10-21. So nti de nyambe ye ni an waye. Yes, de nyambe ni an waye. Nti unya bi di na so pese o kire wo da. Yes, so jama me number ni 0593673300. Mumu line no no. Gedi ni Joseph danso Joseph. Yes, o sende usika kakra bi ensha. Yes, de obetimi bia no. Betimi asende afa so. Yes, now pese we try games in so jama me number ni me say game ni de ya ene wo mo nya win nyina mati obi aka kama. Yes, into pese we try game a udi ya on sabe kan sika emfa ba bia so jama me number ni ana so betimi de my sister Selena. Yes, ono so be hwe kama ene Friday Bonanza 30% commission e dey ma free iti play fee na yenya adwuma yen hwe de wo for Friday Bonanza yen hwe setup we transfer from Obri event number 1179 ehun so ato 70 ewa ha owi ano ma 8 oto 8 owi ano ma 65 eno say 81 owi ano ma 62 no say 4855 owi ano ma 39 eno say 76 owi a 35 no say 63 into owi dia wose emfa event enkodi it is a starting of 80 obeto wa hanom wose enko twenamla free banker enjampo no fana medi free banker. Yes, edekodi dia edekutwa $42 edenti na edekutwa 40 so on say 48 here dai and also be spread here be ma 840 which is addition 48 so to we are 8 no obese repeat aba machine so yes sabe pepe the event no kama pa event no kama papa yemfeni abro. Yes, and I current of Friday Bonanza no nti say no share no so ewa ha de maye nti obesha say wo event number 899 and obeto 8 no so to be forcing 8 no obeto 70 first box machine we are 8 so we are pe no my 65 or first box 65 first box na wasel 81 ewo machine e dey amay we are pe and over my 62 and then also servo 5548 ewo machine e dey my we are pe and over 39 and also a servo 76 or 4 box machine we are pe no over 35 ni dey amay 35 and also 63 ewo machine nti we dia wose emfa event enkodi yemfa event no enkodi kama say dem kire wona no e be peke 840 no ewo ho $2 840 no ewo ho $2. Okay, yen hwe second setup the second setup no so ye transfer from national to Friday Bonanza nti yen hwe dey national. Okay, so national event number 2355 no so at 27 ewa ha we are no my 86 we are 42 we are no my 23 we are 68 no 746 we are my 39 we are 86 yen jump on emra kama into we dia one so see emfa event enkodi yemfa event enkodi good. Now we event is no me pese be pick 13-14
1314 ɛwɔ so ɛwɔ ha sei 1314 yɛbɛpick no 2 numbers a yɛbɛpick wɔ so paa ɛno no 1314 good na yɛnhwɛ current no yɛba current no sei na ɔbɛhyehyɛ no ɛde ama yɛ nti ɔbɛtoo 27 no ɛwɔ ha sei ɛde ma yɛ 27 27 good owia no ɔbɛma yɛ 86 last box owia ɔma yɛ 42 owia 23 23 okay owia no ɔma yɛ 68 68 owia 39 owia no ɔma yɛ 86 so nti from 68 39 86 ɔde ne nyinaa bɛlaape ɛwɔ current no so nti owie deɛ ɔno nso sɛ yɛmfa event yi nkɔdi nti saa 27 beginning of the plan saa 27 no ɛba bɛ spread a ɛno nso bɛma 13 14 13 14 which is addition 27 ɛwɔ hɔ kama yes nti these two setups ɛna yɛ use for ɛnɛ nti yɛka bɔ mu a sɛ ne ɛba bɛnya for yɛ long pen for Friday bonanza no na yɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 ɛbɛkɔ for yɛ 2 dalet 80 40 sen 8 40 sorry sen 8 40 ne akɔ for sen 8 free banker nso ɛwɔ hɔ kama nyame nka ho ɔma yɛn kwatente ahoɔden wɔ mu yes me say ɛno a game no ɛyɛ fortune Thursday wonya bi di ya ketewa bi nsa me kakra de bɛma mbia no bɛni so nti kyerɛ wɔdɔ na yɛnso yɛnya bi ntɔ pipa na yɛtumi ayɛ plan no ama nso anya bi adi nyame nka ho bye bye